Do natakushira pona customer na radio nshire. Washima pepo. Shwabera no kuikara waikara. Chwa ikara wali bili mawine. Kutshango bashima pepo. Mwa bombe nkaidi waikale. Mkwa sore muna ndiye bomba pano. Bashima pepo. Awe mwandi nde chula. Ngera ndara imba bashima. Ndiye mfo. Ande chula ni mwandi pano mbele ndasunda. Yesu! Ndasunda lero nishile chako bati ngawasunda. Na pa bed by mattress mutika so but too much la pula. So nesa tawi bashima ipole nganga fwa kofe kwena nasi kwa nomba nkupa mwantu wakwanza nani ngafwa kupa kulitsusu. Akofikiri so problem yobe kwete lefa ikakulimaza na nkuli wakili wanu. But narako fulisha neshima bepo nawe isafe buni. Nama kwa fulisha wewe kadete saladi 25 kg ubunga. Ikasedi pidana meshi pali bashima pepo. Ukashonkele na rights. Na TV ukasonkele. Yo problem yobe ikasolve. Ukarikana okusunda. Bashima iponga nishkwete finishimulanda ati ngarasunda ti. Nishikuya mona kwenganga ta ukwete. Bashima bana chifuna chifoni chiri na kuno. Na nishwa chinganga chira fu efi. Tofoni chiri na kuno. So nishowa ishbachi bashima pepo bashifo efi. Wantu wapansi kosi shengene ya mturonga na ufu. Kanchi nishi yako satie. Kwa itwara kukuli problem yobe kunganga. Yako sa finish kanchi beta finish na nanga narafu ya pisa ini. Eni bashima iponga nanga na fwa ngesa minete. Wiraba kwa kusonkera mensha insama panole mbona. I'm very stupid, I'm very foolish. Bashayo mtende bashima. Wendo mtende munumendo. Awe kwena.